Hello. Hello, no. Hello, cô bà đế. Giờ, ta nhảy hem, edo hem mà với đa life lợ. Wow, ta cụ thôi luôn. Ta nhảy edo he tê ra lợ với YouTube live với chị. Giờ tê ra lợ YouTube live với media cả bà giờ live chat are visible. Giờ tê ra lợ giờ mà với đa live rồi, giờ tê ra lợ YouTube với media cả bà. Không biết là giờ mà với đa live, giờ mà với đa chỉ là ta có mu live le Facebook bu tên này là ba cô này he one là với là YouTube live thế mình để ta cái job anh cái edo hete ba kharo Facebook awe hacker no với là Facebook no ba thì là buwe tu mu tu ko no tu no mu pa tra ma la kwa nyo nya le YouTube tu no ne YouTube mo la awe thì cái tin nhà với đây Facebook cái tribu ya le Facebook nó nó ba thì tin nhà ba tin nhà là qua là Facebook và qua là YouTube này awe thì đi to ba lo cho no awe akhoda tani le Facebook to be ni ma life tani le ba ye polo da je kwe lo da comment like tani no de mi le ba pho khu ni ma da ti no de mi ba do ye do he live lo wa le YouTube bu di do le to no mo no ko ga de le follow ya le Facebook bu ni awe le mi kwa comment to no kwa wa le Facebook je kwa le YouTube je ki khale mo no akhoda tani da ke tin ya thwe wa da ye kichi ho to no ye Facebook ni awe talana pale talana kichi ho to ni ye lat ni ba he phod ni ba he lat ni ba mo no ho ta ni awe ke ro ta ki ko phadu le ju ho le ye ple lo ra ta cho dim na ti le ta cho mi ge ta le ga le ye pho lo nyu nyu ye hu ge ti pa content ni no akho ni lo the YouTube ka la Facebook le dollar ke ne ma ni ba mi le account restrict mo mi le account de awe kichi khona ki to mo no ki to ko ne o te di weda ke ne kichi lunar re so do ki to mo no ki to ne awe mane ki ni ga ki account but ne ye page le ye man you weda business page te bi ne awe da hacker nu lo tala pe la ke ne scam o ama scam ne awe a scam na ne a shone na information ne ba ya ne ye pap lo yi tali no ye pap lo yi tanya ba khale scam he show da link he show num da no ye to do lo kro ba sa na ki na we ke ro ya che khune ke ne ye Facebook ne down on Facebook ne break down le chali do you man see ba you content whether the Facebook awe in gem no sport pa sport pa team to run mo no ke awe hi khai ta klo yete pa la wera ke hacker mo no pa scam hack wera account you know la le page ni le ba what the me Facebook restriction ko lo le awe play lo wera ta ko mu ba so ta ko mu bi chi de to run mo no a play lo wera le Facebook ni me play la jina awe restrict account block holo mo no le ta jina ko ni yete klo wera Facebook wi le te mi wera jaba no te mi jaba hacker lo ko la we tin ya mo no mo ko le jidu ni wera email be screenshot lo you ni wera no ya wera Facebook team in support pa chatting mo le chatting no ate wera ta kana ke wera this all fake email mo me no ko ba te ba le oro wera ali khani te ji te mi ho ito jo oro wili de len oro block on awe jo oro block on awe jo ban no da email password mo no you no da email password we block to block on awe retailer senya email password na when no block ali page no ta le hacker na awe lu kwa chu wera a lu kwa chu wera Facebook follow wera a ti pa no era ma ha ko wera account mo no the so na when no da email password block awe da you page le you get admin ni awe pyo we ya le admin la when no ke admin la cha no ko lo ta ko ke lo ki che kwa ko o hacker ga na mi o sa o lo page de Facebook da o ba ka cha da ba mi de ba ka cha da ba control le ba ka cha da no ke ba control o ki ga a ko ne wa da hacker no scam one no le ye Facebook account bo na ke awa email o
awe ami tau kholo lo share weda Facebook le cho lo da na ba o kho weda lu chi kho na ri le awe ke wa share yo take time mo no ko ke ne yo kho le lu na no nyo ye hella weda le Facebook le di block blo hette lu weda blo play la khuso ta ka so no pe hu ge mo na pe social media pasar na ke khoblo za le Facebook ne hacker ne hack weda ye account no ami heshoni ya zalo talo scam no mo no heshona chi le question na un ni ba chi the I ni ba ta kho pha chi chi nu lo kli lo le ta kla ni sinya admi we da tan ko ba yi tu lo ba pasar na ke aw heshona email be ne ho ne aw lo chono a pretend like ke weda Facebook blog da te weda le ne pa lo ta go le Facebook apu ne ora copyright claim no hi ne pa ta sa wi hi ne pa ta go mu or but ne weda ne ba appear no ne ba appear ki weda le kichi lunar to pu ne me te appear ko ne me te claim mo no ne me te tek lo weda le kichi lunar to ne ta ka daily weda yi Facebook ko lo de lo pli je Facebook ko da lo ko ra ba ti ke ra no yo na che ne ho lo ko la he weda le Facebook pa sa na ki atemi Facebook awe nege awe chele asike wada Facebook to cho ye no komya suwa wada Facebook mi wa hashini email la clear la block ya la jenu la email password la wa thonya la godo be no komya to mi wada website la anoko ba mono ke wada hacker website ba wa ni wada yimi je tale chono la Facebook ne to block ho ne wa ye check lo wada je tinya la ye check lo wada Facebook to block ho la me je check password me check wada two factor pin to block lo ko na ke yide ne ga ke wada ye account block ho wa ke ba ko ke si luna lu shi khona ri le ye account ka ne me I will restrict kan ma ke ba chen nu lo ga ye page ne ya ne ya ye page ye Facebook page be ne hi ke ne ne ye tinya ma ke ba mu ko le a wada hacker ne nu lo hi wada limono a wa ke wada add me account ra ke le you nu lo ma ti don mi le ba ye Facebook a page te be ne yiba keke ne yime sina ba Facebook pe ne ba halu kwa da ba yo kwa nyu ita je lo jinu lo yi manage ga mara ti no de mi ba no da mi te ba kha da bueno to no be mi te ba kha le Facebook account Facebook ha go Facebook account lo ma Facebook ha ma ha go si pa mo no ba nyo to no te we da di den Facebook to lo Facebook ha go de ti tha la so de da Facebook mi ha go de ti tha la so si lo de ta ki ko do o de da a mi so do no do wen ta ma ta chi lo po nyo to no na ta na pe we di ba no ye ke share pya chi pho Facebook ne pe mi ma la personal account you di so le po kwa pyo do da ba pho lo da de blo de ko chen lo ni ta ki ko do ba we mi ha go tất là nó ha go nyo ba we tat du ne we hacker to loko we ba no pam du ko la we ta hen ni akle do ba mo no do me chen ha ni ami no pe Facebook a kom ya dia le to ba na mi te si masana ki na ni mi te ba khale business no ta ni mi ma we ra ba khale Facebook business page ba ni ta khele ke chi no o we da le ni page apu no na ta mi restrict na ta mi ha go na ta mi lock na ta mi down no na sa ha go ra da we na sa ha go pa to lo bam nu khule na ta tele Facebook business page ne pa la ma weda business ti pa ni no atagi taklo a website no a tim da ti no a kusana bori ne a konne da be tamu ni no opa weda pu phe ne khale khachi lo a khot sa ne a we a lo sa usiko ni mi lu su weda ne Facebook business page no ko lu weda ne business khelo lo le ma weda le social media platform ma wera la online business to run petinya la pe o wera la ko lo ko ne pa ma business de medi to le pe cha o wera de bla te ta lo de pe cha o wera di nyu ta mi ma wera business le Facebook bu ne di to ne tinya la no o de no website ne ko pa la no website ne ko ba cho nya o ho ne ro wera e no no ro wera ne cho nya wera ne khosana ka ne pu la pu ni ho ne no o wera de bad information no o wera de comment de ro da mo no no reda to run ni igna ne chonya la weda na website di la pakati ne website la ko dot play ne cha weda chi ku chi ka la online ne cha ko yemi ta le no cha mo na merge la online ti ne o mi mi a phoko ne na ne page ne no mi ni le ba ne sa ha go lo ne ma ti le ba no ne ti la so na ke ne ki ni le ba pam ho ne business ne website ne e takele ke chi ne o weda pe Facebook page apu ne awe ne ko lose mo na ne klo ne chi ti ba ne open ka ne lo ma le ne ki ni ti le ba ko da ne te mi we da le you le Facebook e ko ti da le so si ti mi chi ne ba no ti da le so ri si ba sa na ki mi mi le ta le ne page ne ta le Facebook business page ne awe ba ta control le ne personal origin ne ke we da owner ga ne lo no ko ne owner e ko mi
the nil about in the page no me the nil about in aware the business killer the tahin no the panic hammer and in the bay information or telling the jonya the run the jonya but the running on the set up at the running the kin no lower the nil ba ko ne mine ka ba close mine ka ba se re da talent ka ba se ma ti pa ne ni se ma ti ba talent ka ba close into close pa di ba no heckle le one lo ne amma wa chele tinya le ba sa na ki ni do ye jita ne ye take lo da facebook li ho ni awe loti ha we pe ti pa ha ba che we so le ke ne ya de ni lo ni le ba le hacker ka na ki ni sho mo la ma wa ni ba ke o da le review mo no o da review ho ne pe mete ba ha le facebook mete ba khala hacker mo na pa hack we na ne facebook account dim na ni po nyo no ne chumo da le yu pho la chumo da le de ha go de ti le so ha go de ti le so chane mo no na di so ite ni facebook ha go ne ti le so ti na ke ni ti le so ne facebook lo li be ne account mi ni ba ni no no ne business ne page ni le ba ho ne business le ne ro le ne facebook page kele ne aweda hama ba no ni chi shu mo no chi shu ho ne ta hama no ta hama kele ta shu kele ne awe ne ta ba pho pha du nya do ta le pala mi te ma bu ba de at tinya ba pala mi ma bu ni sinya lo no pa to no o da website do o da chele online do no jo nya lo da lo facebook bu su da facebook mo pa da facebook jo nya no ba hi ji ko me ta le facebook page mo do ba pa no ne awe te tinya ba a chu mo da le asinya wena la de milale be mi ma wera content no be mi ma wera content be te lo da be do da ko mu be ni ba chi ane ke ni ba chi ka ne ma wera reel no post lo da num da no pa kwa na ta de ni ba star de ni ba chi lo de ni ba wera chi ti pa mo no pa kwa na facebook hina ami ta ka na ami lo ti li ke wera le ne ke wera creator mo no ne ke ra pa creator ko ne ni ba chi ka ma sa ne ke le facebook business apo ne kwala o wera a website or online store ti pan a run wera business 8 no run wera business da ti pan kel jonya num da ta do du le facebook page a ko boni na ma business mi ti na ma ti do du no pe ni la online la pa ti nya ma mo no play la ti le ko do pla no che la online mi on ne jonya la pe ni o ko ta ti pan ni a ko ta ni no wera pe a community street at blah 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 pe facebook mi ke ra ta ko ta ke je pa mi hekta blo ne pe sa ha go ra basa ba dura mo no ye mi ma de ni ba de na kin na ya ba yi chomo na ri puele no blo ba ni mi tor puele no blo ba le ji ki du no da ke le je ya your facebook account de to mi ba ni ke ba ki ki da ke wa yi page de bi le yi ma wa da business page yi jo nya lo wa da yi website ti ta u blu mi nya pe ne le ne yi chomo la ba nya po ti na ti a ti nya ba mo no ba mu ko le pa ma wa da online business de mi na le pa nya po ko ba ma le pa ko hokukle.com pa mawada awera online business digital business la mo le pa tinya ba no digital tese ko la rin blo ba yima de we ta hen le extra money mo ne ho de kele ne o weda be page pu ne yita you run weda esteem na de ne o pe ne facebook ke na ta ji yita ha ho ra mo pa tinya ba pa chumo la le facebook de lo ha ko ti la to ha ko ti to na ke ta le ne ma ti le page pu business de pa ne chi de pa le ne ka ban ni ne we ni ki te le ba awe shoe no ba a shoe ni te la awe mi ba close on close te le ba mi ko ne le wonu te ni le facebook ne le wonu ni le ba ko ne awe ji ne ba ni te ni le ji le ko ba he ne hit te le no ba ko ne ke ta ko ra ke pa do ba lu check log nya de awe facebook to ne na ke amara no ya no ta ke ko mi ne awe amma we te ye che ti ka ta pla mi ba le tu pele top chair mi na we ye ti ba a ko ta ne mo ro ye te come ba le tu to ba le show chair ho mo no te he te ne lo ta che po lo do we te ni le mal ba live le facebook ba nu lo ni le ba bo ma rat si no mi le nu lo pa nyo ga facebook ne te me wa ti nya ba mi cha ta lo te lo cho lo ba he wa ni yo le youtube live te che po ho ta ne
pa kwa le YouTube no no na kwa ya le Facebook se ko kone tu ti ba le ko lo ma le Facebook du to no we he ki won no ni le ba to ta le sa ko do te ni I do not know the to me ba you pa you to po he ma grow wa la de kai le YouTube ji ba je ma la ja khu wa da le come you can make money in YouTube. You say hacker are in Facebook. I do not know that. The a whole tani more that you didn't point on the thing about hacker no other lock up you should not get OJ did you should not get blood call where but you should take down the other do like a channel with the hacker one lomono. Hold the neighbor, but super leper ha cleaner to whether link generally clipper whether link the canilo. Mean me by aware the theory information you are generally clipper whether link the canny blood bundle whether imi possible at the weather you could buy shake whether you could buy wash whether you copyright claim le Facebook đó là phụ đó đu em chúng ta blog có phun ra sao phun ra còn mà mẹ có bao nhiêu ta là plei mà đó là copyright claim mà mình mình share ba share là mình share bao cái số nào mà là plei mà đó chúng ta sao thì phải là không này chúng ta tôi đang mình mà lấy cái gì lunar top của bạn này ta cái deal của Facebook account nó the Facebook account này sao đó ni ba chi thì gì đi sẽ có bạn nào follow với cái bùi gì đi ba với mày chứ nào có bao giờ là account restrict này thì mình cái cha ba để học follow ta biết chi có học follow ta có mua ba sao rồi mà porque ha pura che ne a we pe po bo de o we restrict that ha mara ji da yi ti nya na mi ba ye ji de po ni ba ko la le hacker na wa ni lo wa ha po ni mo no ke sa block ki lo ta block nya na te lo ko ne me ji ni we da yi Facebook pi ni ti nya ba ko ne you run we da no you run we da you awara online business ti de pa le Facebook page de ni apu te kla mo da iki wa ni bi ni ba de we ke ra ta ko le ju ko pha do bam no ko le awe chile porque ba ni de o che pe ne la chile porque ba hi ba nya de o che pe ne ko ne lo me ni le ba la we de ke tia la to de ni le ba bam no ko le ta ke information na o ra le page pe na pu lo lo mo no na ki de chogo ta mi ba de ko kwa so kwa me Facebook ma ra le ko ka ti de mi mi ya che me ke ni ke we ra yi page pe ne de ke ni ba ke we ra yi business ti de pa ne ke le no pe me chile ba ni de ba ni chile ba hi ba nya de ba hi lo no ko de ta ne mà lại là Facebook đến là ba hem mà với là YouTube khu ta này nó với là tụi mua tụi con là quan như là Facebook rồi này là mình thì ta cũng mua được là vậy mình thì ta mua được là với tech là con là quan như là Facebook rồi này giờ cái lỗ mà là Facebook được biết nó cái này cái gì là thì nhà mà mình này thì mình thì help nó đi này cái gì nó rồi rồi tế bào này là sao nó hack clean cho với link thì mà mình share từ hacker mình share từ link mình đang block ở pa mà ta thì ra pa mata sira wa tela sala ke Facebook mo no da show la email na ke Facebook email ye no klilo la na cho de heto la ta go ke le scam ke le virus na cho hacker wa cyber da pita ma ne ma la bulu ki klo ba wa ti phe da no ba ya ne papalo sa li ne phan na pa li ne wa bla di mo no ho ta ne te klo ba la sa de che pho mo bo la da we no mi sino lo ko ta tu pa le khiba tu pa che le ji ni ko ji page te bi ni no ba mo ko le ake wera business page mo no lo ye ma wera business la pu ko ni lo ko ge no wera pa ba ni chi o pa ba hi bo nyo o pa ma la ke lo o wera pe ni mi ma de ke ta ko ra ke pha do lo hala ge na le o chu click wa de lo no ko ni mi ne te ma live te ma live la YouTube ma YouTube live na we bo ri ra de to lo Facebook wa Facebook ni na ma la le ko he kwa na ko he te na po he te lo ko na mo ma la YouTube ka na ko kwa na bo ri ra pa te at who get it never on Facebook. If we clean link, we get hacked and our personal information would delete and see it right. When in the information more. The kwa ba nulo weda ne kwa pele nulo weda ta yi tumi ba super check ha kwa plan le upli comment re. Ito ite ne ite pon nulo weda le iPhone nulo weda le mobile phone alive ho ya tu ha kweda po ba. Ni menu lo ni me click with that link ni na me ba le hacker da ni ni menu lo dan email password na ni ta block holo wa tin ni weda the block holo ni nu lo na ta no lo ha ma cro da lo ha ma cro so te ni nu lo wa nu lo ita block da le play lo ta bi chi go le play lo ta go mu to ni da ta mi da ge weda
yiti khala mo awa le limile kwale restriction awara information awa play lo pati wera nge panyo ga ti ba no awara play lo wet bla nge facebook na sinya mo ne play lo da mi ba wera ta suta so ba ne awa de block on awa block ti kha sa lo we restrict wera ne e komo no nge so ko wera to no la hete ya wera ne ha pholo ra yin ba le wera a onya ta go de klane tam timi na cha pa sa pa na pa pho sa lo no ani ma po sa unu ni ko ni po kwa po no na pa po mu po awe ta ba so ku le mo ale hi bele nya ma ta chine o je ko lo wa ko sin da pa po sa la ni po la po ma sa in si ba ta ko mo de mo ale pho lo wa le facebook bu ni ako ne timi ti wa ta le facebook ta de ni de mi ya ba mo no si ba ti nya le ta chena ko na awe anu lo ni la wa ha ma na chu la de ba do wa no awe de ta bi ta po che le di na po ha ma na ji ne he ka de ni ti nya o che ba you can make money Facebook no you chumo dale je sisenta siseli no I got lots of mail the message restrict le ha message re pattern ni allo jalo jitu ti we da message ko le ba ide ke sisere ba yi ba top chat you can dale restore kunyo when ko ni ko me ko kala ni ma ji kwa plama ko to bla lo ma we da block ko ne facebook we facebook le ti ma I got many mail from other people and I think I got hacked. Oh, the level play the Quenya come le mo play you particularly lo mal o play tin ba. Acha ni ne. Ta kan le control the theater. Po control the ba ta le hack na appear mo blue key to clue ba we amalona that the rat block ko ha show email. The block of email but I hear when you na get what thing ya we tell no ha show na be email. Na get the I comment you not see the yiti ba the yiti ba seem that Steven one qual equally yiti ba obele yidina yiti ba ko ne yisi tiba mo yimiti le yisi money yiti ni come ba de we to block on it whether up set up a have come here we meet appropriate ba ne but the tea come ba mo awe high ha mo pa kutuda you should pa kutu mo na ke yiti ni come ba na with a chulo na with a talk ya de mi te ba ka le come ni mo mi te ba ka le come ni awe yiti no ita kilo Jitelo tak solo YouTube no awe YouTube dale po nyon la kwa nyu we ne a ti we da lo no ti we da le comment ne ti kholo ba bam ko le YouTube ha pa ka mi group ba ba ka a ko da ne awe ti we da ki le awe a ha pa ka le ki pa mo ti we da le ti we da je mo do da ya ne yi pa do sa do da pa kwe ne ti we da pa kwe ni ya comment ne ki ni ji ko che pa nyon ba we da ti mi je ne ba mo no yite lo ga yite bi lo li pa kwe ne mo comment di ha ne pa ko che ko pa ta cho to ro ba ne a ri mi do kla ne yi ki kwa mi klo yi ko che mo no na ki ne a ja ko to ne yi hi we da thumbs up no you like bro you share that heart mo no comment and comment pa care no pa care da pu pu mo bo ko bo la we ko ma comment pa care la ti mi awara mi ti we da like the heart ne awe ya lo you share no comment pa ke si so da ko ni si so ke ba da do do te no hold on le me le la de plan clear clear no har plan clear clear na clear che po mo no jene de ye de tin ya le ban ko ni ya come yi ti we ye lo jele oh he plata ke no I got my can I get my passport in USA with my green card? I want to go back to Gogunyo. Green card. Den ti kwata ka de yito ole America ba yina pa ba ole Canada no na kini yi chomo le Greek kan ne ne wera passport ti ba no do na ko ho wera passport ko ne ne ba ke wera citizen mo no ne ba do se wera citizen ne mi plo ne mi wera do citizen certificate blo mane ne ba to wera passport lo ni hi visa la na ha wera de cho ne lo no yi chomo ye chen ne mo no je ne ki to ole America ba ko ne ti ya ba ne ki le kendari mada yini na kita le jina po ni tiko ni ke ba mi jene lo na pala ke wera tibu ko po mane aka ni ba wera passport lo mi le greek kan ke wera ni ke to wa ble ble lo no greek kan ne ba su wera
our travel document no travel document ni ki ha si mo ne pa ki mo ne no pa ki do du ta mo ni ki le ko bi ba le ni ko ba ni ba ni me ki un ba ki khu su la ni ki pia la na ha le visa le ko bi bu du nyo ma mi po da travel document ni not che ba no o da le ba ki khu su ba ma le ta na po le kle la ga bo bo la ye na po ye che ne mo no me ji si sen ta si se ba ba ti nya ba na ki so te na ni no ho ne chỉ lo cái ba ba bao nhiêu làm cứ lì gì hết chỉ nó tiền ra phía bố bữa đi lên cái nó ba ba cái đó tao được nó phải cái lo cái đó xả lơ à we Facebook mấy cái nó ta cái ba hệ app đi là gì chú chú apu lo da mi ba khá là qua là follow ya Facebook tao mà nó